itu berputar durur seperti putaran jam dinding di rumah. Di mana ayah peti, pasti ayah bakalan berang. Di mana ayah asup, pasti ayah api menyala-nyala. Di mana ayah ayam, pasti ayah di kotak bau. Nah, durur, nanya kehidupan orang laki wae. Kehidupan kuduna teton karubahan. Yuh, ganggu. Di mana ayah kemauan? Di situ pasti ayah berkebahagiaan. Ajar males dulur. Lihatkeun dibrigin yuk awak orang. Biasa sedang berang dibrigin bangun jam subuh. Biasa kopi 17. Apoe ayeuna dibrigin minum ciboda sembar hamba. Nanya tiru pada kiwae dulur. Hayu tutup masa depan. Tong sok isinan. Kebeneran mah. Kebeneran mah. Maju penggeram mah. Anggap ieu kade medan kurang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nyah kitu we lain jaki lain abi nu ganteng ada pang ganteng na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.